وداعا لجشع التجار مع اللوست احمى سماره حرق الاسعار. طبعا اللي عايز يركب ياباني في ظل الظروف وسر المعيشه الصعبه بقى تايه، بقى ماشي مش حاسس بالدنيا وباللي ما فيها. طول ما احنا وراك انا واللوسته هنركبك ياباني وباسعار حنينه. نبدا بالاف 4. اف 4 يا اسطى، الله ينور يا اسطى. للبيع الاف 4 دي للبيع. محتاجه ايه يا اسطى؟ كربرتير نهائي بقى عشان الغلبان يركب في ظل الثوره والظروف اللي احنا فيها دي. 30,000 جنيه. لا بالله عليك، بالله عليك، انا عامل فيديو وعشان انا بتوسط لك عشان خاطر الغلبان. يا عم 25. 25,000 جنيه. البيع يا عم بسعر المصنع. بسعر المصنع، بسعر الجمله. وعشان خاطر اخوك سولي يا عم كمان. ماشي. الغلبان يركب. اللي جنبيها بقى دي مكانتك برضو. السودا دي مكانتك برضو. اف 3 متسقط فيها موتور هورنت. موتور هورنت 2005 محلش مسمار. محلش حاجه. ماشي من الاخر مجري 45. 45. بالله عليك كلمه حلوه برضه عشان خاطر الغلبان. ماشي يا عم هنشيله 2000 جنيه ولا اي حاجه. اي حد. 40,000 جنيه يا اسطى. ماشي يا اسطى، مشي الدنيا، توقفش الدنيا، انت شايف اللي احنا فيه. 919 للبيع برضه. كام المكنه دي يا اسطى؟ المكنه ديت عايزه موتور. عايزه موتور. المكنه ديت من الاخر 20,000 جنيه. 20,000 جنيه. محتاجه موتور. حلوه جميله. اهو اللي عايز مكن ياباني اهو. 25 40 20. عايزين حاجه تانية؟ اللي عايز حاجه منهم يتواصل معايا. طبعا المكن ده بورق عشان احنا ملناش في الشمال. الله ينور يا عم الشاه. اللي عايز اي حاجه من المكن ده يتواصل معايا. امين يا مكن ياباني للبيع للغلابه. الله عليك.